Gitu. Bangsat kau. Selamat datang guys. Selamat datang guys di Balong Gelis. Sebelum meninggalkan lokasi dimohon untuk mengecek kembali barang-barang bawaan Anda. Balong Gelis. Guys, wisata Balong Gelis guys. Mana? Ayo. Ada foto sekali di. Kan, foto ancam. Yang main mereka diajar bisa, lihat. Gimana? Rekopi nama? Mohal. Beli. Video. Cari namanya asal dulu. Photo. No. Hi. Okay.